Pozdrav svima! Danas ćemo da čitamo lekciju Čovek i širenje geografskih horizonata koja se uči u 5. razredu osnovne škole. Ovo je prva lekcija koju ćemo da radimo i to je inače i prva lekcija koja se u 5. razredu i uči. Za početak, prvo par kratkih informacija o sajtu štreber.com. To je sajt na kome se nalaze lekcije iz osnovne škole, 5., 6., 7. i 8. razred. I od predmeta imamo srpski, biologiju, geografiju, istoriju, matematiku. U 6. dobijate i fiziku, u 7. razredu tu je i hemija, a 8. isto kao i 7. Osim lekcija za školu koje ćemo raditi na sajtu Štreber, postoje i neka dodatna znanja, kao što je, na primjer, pravilna ishrana i pravilno odrastanje, sportske discipline, ekologija, tu su i neke jezičke nedoumice, imamo puno materijala za roditelje, kao i druge interaktivne i zabavne članke u kojima ćete naučiti svašta nešto o svetu oko nas. Štreber možete koristiti besplatno sa nekim ograničenjima, međutim možete se uvek opredeliti i da kupite premium status na Štreberu koji će vam omogućiti da pristupite svim lekcijama koje smo objavili i da rešavate sve zadatke koje smo napravili, ali o tome ćemo nešto kasnije. Sada ćemo početi sa našom lekcijom. Kada uđete jednom u lekciju, možete da je čitate, možete odmah da rešavate zadatke i obnovite ono što pamtite iz škole, a ukoliko želite da se prebacite na neku određenu oblast u okviru lekcije, onda imate ovaj sadržaj koji se ovde nalazi i gde možete da pređete pravo na taj deo. Kako budete rešavali zadatke, ovde će vam se ispisivati koliko ste zadataka zapravo rešili. Pa da krenemo. Čovek i širenje geografskih horizonata. Uvod. Prvi ljudi hranili su se plodovima biljaka koje prikupe i životinjama koje ulove. Puno su hodali i prelazili velika rastojanja. Kako su se kretali, tako se i prostor koji su morali da zapamte povećavao. Na kraju pojavila se potreba da podele znanje o okolini koji ih okružuje. Za prve ljude bilo je bitno da znaju gde raste plodno bilje, gde žive opasni predatori i gde na pojelo dolaze životinje koje su lovili. Pa smo tako danas svedoci pećinskih crteža na kojima su nacrtane životinje, neka geografska obeležja kao planine, šume, izvori i tako dalje. Priče o tim putovanjima su zapravo preteča nauke koja se danas naziva geografija. Reč geografija nastala je od dve reči, gea, što znači zemlja, i grafein, što znači opisivati. Razvoj geografije, pa mnogo godina kasnije, u 3. veku, grčkom filozofu Aristotelu je zatrebala jedna reč za sva ta znanja i mape koje su olakšavale razumevanje sveta u kojem živi. Tada je po prvi put upotrebljena reč geografija. Aristotel je napisao delo Geografija u kojoj je izneo svoje stavove o obliku zemlje za koju se smatralo tada da ima oblik lopte. Aristotel je pokušao da odredi obim zemljine lopte na osnovu znanja o rastojanju između Aleksandrije i Sijene. Ko je prvi put upotrebio reč geografija? Pa sad smo videli da je to bio Aristotel. Nisu samo Grci želeli da razumeju kako izgleda njihova okolina i kako po njoj mogu da se kreću. I drugi narodi su se interesovali kako mesto u kojem žive izgleda u odnosu na druga mesta. Zbog toga smo počeli da pravimo mape. Sredinom 15. veka pronalazak štamparije omogućuje da geografske mape budu lako dostupne svima. Takođe, ljudi su se usavršavali u pravljenju brodova. Počeli su da prave brodove koji su im omogućili da prelaze velike razdaljine. To je dovelo do povećanja geografskih znanja i veće tačnosti mapa. Koji pronalazak je omogućio da geografske mape budu lako dostupne svim narodima? Pa to je pronalazak štamparije. Velika geografska otkrića. Ova putovanja su omogućila moreplovcima da tokom 15. i 16. veka otkriju pomorske puteve do udaljenih i do tada nepoznatih teritorija. Međutim, ova putovanja nisu imala za cilj samo povećanje znanja o svetu u kojem se živi, već i osvajanje teritorija dalekih zemalja. Sredina srednjeg veka predstavlja epohu velikih geografskih otkrića. Olakšan transport, komunikacija i navigacija omogućili su zemljama, kao što je Velika Britanija, da osvoje daleke kolonije u Americi, Aziji, Australiji i Africi.
Ostale zadatke u ovoj lekciji ostavit ćemo vam da rešite kada budete posjetili sajt štreber.com i ovu lekciju. Mi ćemo dole ispod videa da ostavimo link koji će vas dovesti pravo do ove lekcije. Sve što je potrebno da uradite jeste da se besplatno prijavite ili ukoliko već nemate nalog na Štreberu, registrujete. Registracija je jednostavna i brzo i lako ćete to savladati. Ovo je priča o nekim od najvećih moreplovaca tog doba, to su Fernando Magellan, Vasco da Gama i Kristofer Kolumbo, ali ćemo vam ostaviti da to pročitate sami kada budete došli na sajt. Naučna geografija. Geografija se bavila pitanjem gde se šta nalazi, a u 19. veku počinje da se bavi i pitanjima kao što su gde rastu biljke, gde žive koje biljke, kakvo je stanovništvo određenog mesta. Taj novi pristup naziva se naučna geografija. Naučna geografija pokušava da razume gde se šta nalazi i zašto se baš tu nalazi, kako određene pojave utiču jedna na drugu i kako se ljudi određenih mesta razvijaju i menjaju. Jovan Cvijić, jedan od naših najpoznatijih geografa, on je imao značajnu ulogu u razvijenju geografije i njenih disciplina u našoj zemlji. Proučavao je Srbiju i Balkansko poluostrvo, bio je profesor Beogradskog univerziteta, član i predsednik SANU, Srpske akademije nauka i umetnosti, osnovao je Srpsko geografsko društvo, a rezultati njegovih istraživanja se koriste i dan danas. Savremena geografija. Istraživanje zemlje više ne znači pronaći mesto koje niko drugi nije obišao i mapirao, već dokumentovanje i razumevanje pojava koje postoje na zemlji. Istraživanje se sada može obaviti pomoću satelita ili prikupljanjem informacija dostupnih na internetu. To je savremena geografija koja se razvija i napreduje zajedno sa naukom i tehnologijom. Geografija ne odgovara samo na pitanje gde se nalazi, već i na pitanje zašto se baš tu nalazi. U ovoj lekciji naučili smo da je za prve ljude bilo važno gde raste plodno bilje, gde žive opasni predatori i gde na pojelo dolaze životinje koje su lovili. Priče o putovanjima prvih ljudi su zapravo preteča nauke koju danas nazivamo geografija. Grčki filozof Erastoten je u 3. veku prvi put upotrebio reč geografija. Reč geografija potiče od grčke reči gea, zemlja i grafein, opisivati. Pronalazak štamparije i razvoj brodova omogućio je da ljudi prave tačnije mape koje su lako dostupne svima. Sredina srednjeg veka predstavlja epohu velikih geografskih otkrića. Naučna geografija pokušava da razume gde se šta nalazi i zašto se baš tu nalazi, kako određene pojave utiču jedna na drugu i kako se ljudi određenih mesta razvijaju i menjaju. Jovan Cvijić je imao značajnu ulogu u razvijanju geografije i njenih disciplina u našoj zemlji. Savremena geografija se razvija i napreduje zajedno sa naukom i tehnikom i sada se istraživanja mogu obaviti pomoću satelita ili prikupljanjem informacija dostupnih na internetu. Ovo je bila lekcija Čovek i širenje geografskih horizonata. Mi vas pozivamo da dođete na štreber.com, pogledate ovu lekciju, rešite pitanja koje smo pripremili za vas, koje ćemo vam evo sada pokazati, da vidite otprilike kako izgledaju i da osvojite bodove. Ti bodovi su važni, vidjet ćete ih ovde u vrhu vašeg ekrana, zato što zahvaljujući njima možete da se prijavite. Ti bodovi su važni zato što sakupljanjem bodova stičete pravo da ih zamenite za neku od vrednih nagrada koje smo za vas pripremili na sajtu štreber.com. Vidimo se u sledećoj lekciji. Veliki pozdrav. Prijatno.